Na inicijativu ribolovaca iz Sombora i Apatina iz odobrenje Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i urbanizam danas smo sproveli akciju selektivnog ribolova gdje smo pokušali da odstranjujemo alohtone vrste. Akciju su sproveli privredni ribari. Ulovili smo oko 500 kg tolstolebika, sivog i belog tolstolebika, a svu domaću vrste ribe smo vratili u vodu. Akcija je sprovedena na Gornjem Podunavlju, u specijalnom rezervatu prirode u okolini Apatina. Ova je prva od 3 planiranih akcija selektivnog ribolova u 2025. godini i to je priprema za veliko poribljavanje domaćom ribljom mlađu koji će se dešavati u decembru. Nakon završene sezone ćemo podneti izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu zaštite životne sredine i urbanizam i celu akciju je kontrolisao ribočuvarska služba javnog preduzeća Vojvodine šume uz prisustvo pokrajinskog inspektora za ribolov.